Danas radimo pripremu malo drugačijeg sendviča. Prvo dodajemo umak kojega smo sami pripremili. Dodamo salamu. Zatim dodajemo sir. Preko sendviča složimo špek domaći. Krajeve špekom podvučemo pod sendvič. Zatim sendviče prebacujemo na lim s masnim papirom. Zatim stavite sendviče u pećnicu na 15 minuta 180 stupnjeva dok špek ne poprimi rumenu zlatnu boju. Kada su gotovi, izvadite iz pećnice, ostavite nekoliko minuta da se razvlade, zatim režite i servirajte. Dobar tek!